Period osmanske vladavine bio je zlatno doba grada Stoca. Kompleksi kuća u starim ulicama, odnosno stambena arhitektura, bili su sve do 1993. godine najznačajniji i najbolje očuvani spomenici stambene kulture. Najveće remek djelo domaćih majstora je Begovina, sjedište kapetana Rizvanbegovića. Ali Paša Rizvanbegović, veliki hercegovački vezir, Beglerbeg i kapetan grada Stoca, bio je i veliki vakif, te je dao sagraditi čitav niz sakralnih, kulturno-prosvjetnih, humano-socijalnih, privrednih i stambenih objekata u Hercegovini. Jedan od takvih velikih objekata je i kompleks Begovina, koju je Ali Paša Rizvanbegović izgradio sa trojicom braće kao porodični ljetnikovac, a kako se porodica Rizvanbegović širila, tako se i Begovina dograđivala smjerom i ukusom. Konačni oblik dobila je 30. godina 19. vijeka. Graditi u Stocu, poznatom i kao gradu spomenika, uvijek je bio izazov za velike arhitekte. Zidajući Begovinu, Ali Paša i braća su posvetili veliku pažnju tradiciji lokalne gradnje, ali sa mjerom jasnog znanja vrijednosti koju posjeduje osmanska arhitektura. Kompleks Begovina je odvojen od grada rijekom Bregavom, zaklonjen od vjetra na stjenovitoj strani. U njemu su se nalazila 3 stambena objekta, 4 konaka, musafirhane, mekteb i ostali prateći objekti. Svaki konak u Begovini imao je posebnu prostoriju s mihrabom udubljenim u zidu koji je služio i za abdesthanu. Tokom posljednjeg rata, ova historijska građevina je barbarski spaljena. U njoj je izgorjelo 2000 kvadratnih metara stambene površine. Izgorjele su sve musafirhane i svi objekti u kompleksu Begovine. Danas je u kompleksu Begovine restaurirana samo jedna kuća kao podsjetnik autentične osmanske arhitekture i duhovne vrijednosti.